Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di sore hari Baraya. Lagi di sawah mau ngurek. Pak Jelit lagi di sawah Baraya mau ngurek. Tuh sok sep sayang tuh suasana pesawahan di Kampung Cirata, Kabupaten Cianjur. Tuh mantap. Yang dia siap? Yang dia? Baik amang gua ada pangamerakeun ke kuasa. Sok bari ngalah ieu tuh. Saungnya Baraya, kita menuju ke saung di Kampung Cirata, Kabupaten Cianjur. Tuh. Mantap. Yang dia siap? Yang dia? Baik amang gua ada pangamerakeun ke kuasa. Sok bari ngalah ieu tuh. Saungnya Baraya, kita menuju ke saung. Nyatarin umpan yang belutna. Oke enggak. Lamun kita tekan lapar. Mau ada nu jona. Oke. Kita lanjut ngurek. Kita lanjut makan cilok tuh, mantap. Suasana pesawahan di sore hari. Baraya, kita lanjut makan cilok di sawah. Beli tadi di jalan. Mantap. Mantap Baraya. Pisan mau cerah sih, Sep? Lumayan. Lumayan cerah. Mantap, Sep. Tuh.
Mantap. Sok siapkan Sep. Oh, awas pisan tuh. Oh, Sep. Kasihkan. Kan cilok di sawah. Terima kasih tuh vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.